Mi se trenutno nalazimo u jednoj ustanovi. U stvari, zapravo, vi možete zaključiti po naslovu videa u kojoj smo ustanovi, tako da mislim da bi bilo najbolje da odmah pređemo na stvar. Danas smo zaglavljeni u ogromnom problemu i bitno je samo da preživimo ovo. Ja zaista ne znam što se ti uspančio, mi smo ovdje na prirodnom staništu. Moglo bi se bukvalno reći da smo pronašli konačno svoju kuću. Svoje utočište među zvijezdama. Dragane, moramo da izdržimo 24 sata u ovom. Pobježi odmah. Dragane, ovo nije nikako lagan challenge. Inače, vezani smo. Prije svega, bačite taj like na današnji video, zato što današnji video je definitivno nevjerovatno zabavan. Ovaj video je snimao već nekoliko youtubera, ali tako isto odlučili smo i mi. Najveći problem nastaje ako zemljotres rokne i zavisla zgrada se sruši na nas, a bukvalno vezane ruke. Mi napijetom sprati. Fail. Inače imamo i ovaj drugi kadar. Bukvalno dobar dan. Znači, samo da vam pokažemo kako izgleda ovaj dio ovamo. Sobe, Dragane, uzgleda, ide. Ajde, konju. Aj, vuc. Opa, dobar. Vidite, ovdje imamo vrata. Super je stvar to što će jedan čovjek da dolazi povremeno i da nam ubacuje neke interesante stvarčice, da bi čisto ovaj video bio imalo i zanimljiviji. Treba se meni tutu. Kolobon! Ovo se može derati kao koš. Konju, jedan nismo ušao 20 minuta, ti si već spukao. Napišite u komentarima ako vi imate ideju kakve aktivnosti da radimo u ovom. Brate mili, nije mjesto kako oni ludaci po 10 godine kako vežu. Kako ljudi ne polude još na ono? Ovo je super izum za ljude koji daju skršteni ruku. Znači, lakše je možeš. Oni u Minecraftu. Dragane, 100 puta si rekao joj idemo, snijamo po bunkerima detektora metala, mrznemo se, jel bolje to ili ovo? Bunker je majka za ovo, odnosi ovaj jastuk jedan. Sad ću jastuk. Aj! Joj, ali niste normalni ljudi, ko što? Aj! Nemoj udara po guzi. Crni brate, šta ćemo, ne jedemo da pijemo, nemamo ništa, šta ako nam se pripiški, ako nam se prikaki, šta ćemo, joj, pa kako ću obrsa guzu? Ovo ljudi mekano, znači udariš glavom ništa. Ovo je za nas Disneyland! Nisi ti dobar, ti treba uskoro da ideš odavde. Ti spukao već napala. Nema, Dragane, od tebe. Nema od tebe. Evo, čekaj. Ovo je probiš. Začepi ga. Jaj! Dobar, Čekaj, mogu ja koristiti noge ko ruke, ja sam majmun. Čekaj. Ovo je promjena. Kako blagostanje. A ti gore što se obacio slomište kad izađe, kako izađe? Joj, majko moja. Ruku ću ti slomiti. Dragane, ovo su challenge opasni, ovo pokušavaju da nas izbaci, da vidimo ko je dovoljno spretan. Jedi buraniju, bre! Jedi buraniju, brate! Ali ovo je za mene odmor, meni je YouTube i ovo svo snimanje i trka, frka, ludnica, žešća. Dajte nam sljedeći izazov. Stako! Ne može se otvorit, koji mora spolja se otvorit. Mi moramo da osmislimo plan akcije. Mi moramo da napravimo... Ruke su nam zavezane, ali bukvalno sad, ne politički, dakle već bukvalno su ruke zavezane. Ljudi, naručite svoje Braco Gajić majice. Vidite Braco Gajić majice ispod ove košulje gospodske. Vidite, to je elitna majica. Team Cobra Niđe veze majice i Braco Gajić majica. Znači imamo i kape također od sada. Tako da sve to možete naručiti na bracogajić.com web sajtu. Hvala vam puno, ali šteta je što ne možemo Neka sam ti muči, što mi ne možemo da nabijemo ove kape na glavu. Tapa glavu čuva. Opa, evo ga. Htio sam da prepasti. Ljudi, nemojte zaboraviti da lajkate naš video, znači palac gore. Znaš koja pjesma najviše odgovara za ovu? Šta? Belo, oko mene sve je belo. Daj mi otvorimo ovakvu jednu kliniku i bukvalno nazovemo je Dragani Braco. Ono, uđeš unutra, uđeš, ono ja i ti, ono. On sam zatvoren u svom
u svom poslu, mom zatvore. Ja na recepciji vakav ne mogu pišem ime neči. Ja ono dođe neko na recepciju, on vakav na recepciji. Kako? Dođe da upiše ime nečije, ne može ne hemijsku, ne može uzme hemijsku. Kako da imam, kako ti upad? Doslovno smo se malo smorili ovdje, bukvalno jako je monotono zato što je jako bijelo, ali nadam se da vam se dopada ovaj video. Naročito zato što sada slijedi jedno iznenađenje koje je definitivno Dragan nije očekivao, ali ja jesam. Onako malo jesam. Ona je za četvorka, ona je... Nije dobar, nisi dobar. Pa hvala hrane! Samo kako ćemo otvoriti da Bog da ti nama... Ček, stop. Ostane moj da slomišti nogu tu kad bude napraviti polugu. Hvala vam na hrani, gospodo, odlični ste! Ništa, da, kako da otvorimo ovo? Pa ti zahvaljuj se. Oho! O, bravo cuko, niđe se. Moj Dragane, nikad se ti ljeba nećeš najeti tako. Gledaj kako gospodin čovjek izbaci sebi. Opa! Bravo, braco! Budite i vi malo. Iskreno, kad je hrana u pitanju, meni nije problem da jedem spoda. Delikates! Dragane, jedi, šta je? Pa ne mogu da dođem do njega, stani. Dragan nije narko da jede spoda. Ajmo zajedno. Stani. Čekaj da provalim, da sam. Boli ruka, boga mi, ne može ovo. Ajde! Čekaj, nemoj. Šta je ovo? Nemoj da ostanemo bez svjetla sad. Hoću! Eto. Dobre. Joj, Bože. Nemojte ljudi, ko Boga vas molim, nemojte! Dragane, zašto jednostavno ne osmislimo neke igre ovdje? Možemo kolto je raditi. Možemo nekako kamen, papir, makaze bez ruku. Može. Kamen, papir, makaze. Yoga challenge! Braco i Dragan, nema Dragane 100 kila držati. Iskreno ne preporučujem nikad da dođete u ovako mjesto. Ali bi ja sad dao bogatstvo da nam neko da TV da gledamo film. Realno, ovo je savršeno. Još se ugasi svjetlo i bukvalno Cineplex. Nema se otvoriš, ti je stan tražio, jel? Otvarajte! Pa ti si tamo vas pišljio! Ne mogu, braco, koliko je prošlo, koliko smo ovdje? Nema ni telefon, nema ništa. Pomoć! Eto, braco, konačno mi dobismo košće kakve ne zaslužujemo. Jest. Konačno snima video koji nam odgovara. Baš prilči. Dokad ljudi budu u ovom, bukvalno, jel vi znate možda? Ako je duže dok smo oporavili, neće nikad oporaviti tu. Dragane, što si ti ovdje došao? Pa ne znam! Što si ti ovdje došao? Čovječe, ma idi uči školu, jedan tvoji prijatelji na fakultetu. Nisi još, ne mogu... Ljudi, Dragane, ljudi idu uporedno i na fakultet, i srednjeg djeca uče programiranje, djeca zarađuju milione. Pa što mi ja? Što mi niko meni nije rekao? Ja. Pa vidi gdje si, čovječe, izađi za rupe. Idi, prosvijetli se, čovječe, ograničen si kao... Prosvijetli sam ja, gledaj koliko svijetli. Znaš na šta me isto ovo posjeća? Bukvalno na onu, kad se droga pravi, ona laboratorija, ono, kad one žene, one kad ne privete, one što pa... Kad one žene dinstaju drogu. Pohuju. Znaš šta je da ti kažem? Bukvalno, znači, ja bi ovo mogao da provedem po godinu dana kad neko samo bacio kompjuter. Idem ruku, znaš, kako ću kompjuter bez ruku? Može, ima ona Alexa. Samo kažeš, Alexa, turn off the light. Ugasi svjetlo. I Alexa ugasi šporet. Potom smo postali malo bučni, malo smo se previše smorili, pa su nam zavezali usta, vjerovali ili ne. Aha. Ne može. Evo, malo se otvorilo. Vezalo se na usta! Ne mogu da vjerujem! Čekaj. Čekaj, ne ti skinem! Vezalo se na usta. Evo. Previše smo pričali. Braćo, ja moram piškit, a ne mogu. Najbolje je ovdje uzmi veliku nuždu ja ću pišti i onda da ja sjednem. Marš. Ja ću pišti ugaće. Ajde, Jadan, idite svi. Ja sam heroj ovdje, borbeni, debil. Da, pa udaraš. Nećete ljudi pustiti. Može, dobro, naslov je proveli smo dan u zatvoru. Hoćete pustiti? Evo ga, ajde. Ajde, Dragane, ajde, sad ću ja izaći, Ajde.
Dobro, fino je ovo sve, ovo super. Odlično izlazim i ja bježi odavde. Ok ljudi, to bilo sve što se tiče današnjeg videa. Nadam se da ste uživali koliko i mi. Ukoliko jeste, bacite dakle taj like i naručite svoje braco gajić kape. Idem da snimam već sljedeći video koji će da izađe na kanalu. Vidimo se. Ćao! Zavis mi otvorimo ovakvu jednu kliniku i bukvalno nazovemo je Dragani braco.